Enjura esisire ebintu ebyokurugiriraho abature etandikire eshaaha 10 z'omwabazyo kandi ebiire n'amaani mingi. Meron ky'omujono niwasingireyo kusiisikarwa kandi ogwo enju ye yoona egwire. Akagwa katubaho twabamwe tutari twatugiire kuziika murono witaferi bwise zara kunandi aho enjura kiyaho yoma zaranterera ate enju yagenda. Naye nikwo kwija nkashanga enju yagenda. Kugambira n'eshaaha egi enju ya mutawani wanje yakuka n'amabati gona gagenda tiine kiruhu taine n'aho kubasa kurara. Oyihireho enju ya Meroni ahandi abatura nabo nibacura ahabwo kusiisikarwa entookye, ebihimba, muhogo hamwe n'endiijo misiri. Ebihimba byafa, muhogo zafa, enyanya mbwenu tiine kisigire. Nahabwekyo itwe nk'abantu ba Rwemengo tugizire ekigwerezi kingi. Orubare twanturandu kunkumuka nkoko kureba ki amazu gagenda entoke zona zagwa nevanara na n'emitumba na muhogo hati tinyine n'ekyo kubasa kuteekamu aha mahega. Rwemengo twagwerwa kagwe kandi akatakubasa kumbaketa kagwe abo kwa no wakureba enseji yo no kuyaba nabana tutinde kiturbarisa. Ebintu byona buhireho omuri Rwemengo, ebintu byaho Rwenkuba, ebintu byaho Rwengwe na Sijer. Sate imyanya kasijere y'ingamba Rwenkuba, Rwengwe, Rwemengo. Abantu nibetaga ubuhwezi kurwo mu government itwenka nyonka membo wa parliament no kutwara ubutumwa speed mu Ministry ya Disaster and Preparedness. Gasha kwa Timothy Mushabe.